U samla Michael Rajis Imyong ubalami banyakun Haransan dance Indian dance ulapan ke jingkersyan ni pa ke jala banai ke jingkersyan ni u onda ulapoi hakatop 8 namarkum ke balong mentau ni samla unhab banyakun yakatop 18 habakran bad kilat thai khobor uni samla walan khatasnam karta bladu no ya kami bod ukpa menbau dang lit karta ulapan pau bau angnut hadu kata-kata banyora nam job nakani karansan wala loong kenang bau penulong ya kani jing temu jong ulang ba kani kesap ke bau don yau ni samla balon sanran lang no ba arun mauri rang bas nong kalai kor nong daneng kontup igit khot keseng samla lai kor bat imesan jong u ikong maria goroti raji lapan pau ke jing kitbok kitwyang bau ni samla nuan ra ya kanam ke buram lengba ke jing kersan jing baba ondai klade ke kenti ba ya kalawe ke jong u banjob ha kani kelumpung jing ko on tap da kibun Nakaliang ko all Megalia Dancer Association kalapan pau baka jingkerman baleng bau ni samla kanlong ke jingai mensiem yikiwe pat ki samla ki badan kasab kapong ban aireng bat kiwe pat kiriu satar nakaleng kari India hakani kelumpung ni kopshan coba dance India dance kaba tamyak syak habong Meghalaya oi Nagaland sungi pum ka dorbar slong nila da bejing smokeman rengkang di Nagaland coba slong kipai ba nong song kilong kume kilong pa ikul sama habang iyo ikul sama kaba udon kaba kasap kaba tulit hadu kata-kata kaba una tusim menta hagi tamasa telang baru lasim menta habo ka number 1 dancing competition kaba ularun hadu ka grand finale Henry ubulay umala penyedan rentan kecing berkukurdo Rentan kecing tristom jomuni ukul samla jomesnom ula pendrung hadu ka mega audition ka top 16 hapo ka dance India dance o hab dunia kun bani pore haka top 8 khnang ba unyo bani simta bai hapo ka final jomga dance India dance nga smoke sarang mo na Meghalaya nga din marwe sa sachet te yeah, I'll work hard. I'll make everyone proud. Everyone who's sitting here, everyone. I'll make Shillong proud. All Meghalaya proud. Thank you. What's your voting number? But you were good. I said, thanks. Then after that, when I was in Shillong, Wilson College, Mumbai, then I got selected for Dil Doshi Dance, Channel D, for acting. But I gave audition for dancing. So after that, my passion became my profession. Ngahi kai shot, if I get Kiddies Corner school, she slept.